nakin diiringi hamun ado di bagasan las neroha. Jadi ope naeng marsiulu pamahami. Tarlumobi di pita nang pangiduan nami dia kahula-hula nami na naeng Roma ngulubi hami. Patuduhon las nerohan nami nang las nerohani hula-hula na diramoti Tuhan tutu punguan nami di sata bulunun. Atau nga sabay dang mang godang ulup-ulupi. Iya, adong dope. Oh, marpangiduak hula-hulay. Maksud niyan amang boru sebelum marsiolopan nyolopan nak kaboru nami parjoloman yang disabi-sabian ate. Bahwa kira-kira amang boru. Mau lihat ya mang boru. Dihita bona ase tau lopi boruta. Rapat jongtok kita mang. Atu Roma, ketua nami, ya dia ketua nami. Pajolo ada mang. Jadi dihita nomor dong tu, ala di parnortoron ni buruon, ikut sabi-sabi atau dua cida. Alai dok rohan yang songon hatorangan yang manggor tanakin. Saya mahulan namar silaus kita, biak kaholong setu hatta ma namang gogi. Ime dok roha. Jadi tanah berongot tubuh. Roma itu pun. Kita nomor rongot tubuh Roma itu mang. Ada dapat pasuk dua kapal morota.